revival titem ngonang ane teman lok yang ano saji ing noi lanse correct nembeng yang haga show mak ngonang yang pui yelak pa ing meng ya pui maya pui yelak pa kawang jingna kawang tan mukti shwa tam lak jingna teman tiao yelak pa wong nang buffet no mong ham buffet kawang wei kelak kejase kawang teman tuk pai mayung yang teman da iyo wei kelak kejase teman mong ham buffet yang ngonang teu khai tiao yelak pa ausina miang tang ngoi se ye po blan no ngonang bai no miang tang ngoi se tenap tang ngoi se revival titem ya pun oi sing ba mi ngi yang ini lanse mi bai wei yang pai blan ma ngonang bayang boy hangoi chi no tia gemba titem ngonang ajido last 2026 KBCM revival itu program ase ajibi amikan nihiligina aji amikan mon khuligina aro ajibi jagalinis nai ajinis nai like a statue in nga thagi shido hadu revival taide matama chingna kau itu ba jajang jabun menglak okay I would like to request even the youth office bearers even the youth executives and even the media brothers who are there who are waiting for our call to join us yedibi khara guribi yedibi khara guribi te itu speaker la board bi khara guribi ikun hoy ajido pai gai ngai gai no teman jangan yang worship team teman sa lokpu hada yemai no hayang pui youth executive lano teman pai join meng gai youth office person ngoya can I see the youth office bearers can you show me your hands youth office bearers ajido ikun hoy busy no bi ini aibu dibi akan bi holibi join us ajido IB and then media brothers IB come down. And all our brothers and sisters who were here standing, Ivy, come on. Ivy, join us, Ivy. Ulabi, go no way. Heidi, ulan no way. Kiliman sorong, Ivy. Candy volunteers, please guide. Ivy. Agit Ivy, yide. Fill up this place. Na ajido kusam kaya na aise. No olawo kaya na. Can I see your hands? Show here to worship the Lord. Eda hat utamana nu olawo lagi. Yide, Ivy, come on. Emani no hoido, bishida gishido. God is good. Woo! Someone clap for today. Come on. Aron nai. Aron sini nai. Itu poda noda kana suru nuguro baji do. Youth executive or youth office person kan nagada kana suru nuguro bo. Media laga brothers kan nagada kana suru nuguro bo. Sound and media din nagada kana suru nuguro bo. Youth executive kan nagada Canada suru nuguro ko chidai. Chairman secretaries kan nagada Canada suru nuguro ko chidai. Media brothers kan nagada Canada suru nuguro dai. Potam above come by above come down no queue come down. God is good all the time. Woo! Someone make one now over there. Let us all calm down. Let us calm down. Let us calm down. Let us calm down. Before we shout, before we praise, before we dance, it is always good to start with a prayer. So, Sister Yang Lim, can you please? So, keep pray, Guru Holy. Sister Yang Lim will say the word Amen, and let us all pray. Hallelujah. Shauba, Shauba,
ไอเจ้าอย่าหางานวงอยู่ยังนาซาเรตยิสุคริสต์มันไม่ยอมปล่อยอุปานังมงไอเยา Amen. God is good All the time. all the time. God is good. There is no wrong, there is no God like our God. No other name, no other name is worthy of all our praise. He's the rock of salvation, it cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no wrong, there is no God like our. One more time. There is no wrong, there is no God like our God. No other name, no other name is worthy of all our praise. He's a rock of salvation, it cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no wrong, there is no God like our Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is the rock, Rock of Ages. Jesus is the Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is the rock. There is no wrong, there is no God like God. There is no wrong, there is no wrong, there is no God like our God. No other name, no other name is worthy of all our praise. He's the rock of salvation, He's the rock of salvation. He cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no wrong, there is no God like God. Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is the rock, Rock of Ages. Jesus is the rock, Rock of Ages. Jesus is the rock. There is no wrong, there is no God like God. God is good All the time. all the time. God is good. We are free in the Lord. Tamana kawanga ii pay no tang pem tamang chingne ii pay sacrifice the meng yang taman the freedom meng tambu enuma bu taman lana tambulan yin tambulan ngonang okay we are free generation, you know, we are living in His grace. Tamana freedom meng tambu no hado ni halal ngonang hado katalang ngonang okay taman mongchang epa taman jude epa kawang tamiki shwa tama. Let us sing I'm free. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all hearts will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Yes, I am free. I am free. The rock. I am free. Everybody sing with us. I am free today. I am free today. I am free to live for you. I am Free to live for you, and I am free. Yes, I am free. I am free. I am free to roam. I am free to run. I am free to take. I am free today. I am free to live for
His faith. Through you there's victory. Because of you my heart sings, I am free. 'Cause I am free. I am free. The road. I am free to run. I am free to take. I am free to take. I am free to live for you. I am Free to live for you. And I am free. I am free. Yes, I am free. Yes, I am free. Who the sun sets free is free indeed. Oh, who the sun sets free is free indeed. Oh, who the sun sets free is free indeed. Yes, we are. Who the sun sets free is free indeed. I am free. The Lord sings. I am free to run. I am free the days. I am free to take. I am free to live for you. I am Free to live for you, and I am free. Yes, I am free. Yes, I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to taste. I am free to take. I am free to live for you. I am Free to live for you, and I am free. free. Yes, I am free. Yes, I am Praise the Lord. Yeah. God is good All the time. all the time. That is true. Can you raise your hands like this? Both hands. Both hands. And when I sing, yes, slow, we'll move our hands like this. All right? Can we? Can we? 1, 2, 1, 2. Yes, Lord, yes. Both hands. Yes, yes, Lord. Come on. Yes, Lord, yes. It looks beautiful. Come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Obrahan me day. Someone do. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Today. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Are you ready? I'm dreading my soul. I'm dreading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm dreading my sickness. I'm dreading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm dreading my sorrows, and I'm dreading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. My sickness, I'm dreading my sickness, and I'm dreading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Someone to jump for a go, come on. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. All right, well, come on, one more time. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes,
time. Itu was suruh guna na. And then you're in the front, but you're not jumping. All right, you're not moving your hands. Ini kan hold deh. This is unfair. Deh. Am the ando smart hold asa lagi deh. Nah. Am the ando jana asa do. Nah. That you jump, that you move your hands. Nah. Hal ini kan aman pare. Kuli bukini asa ni pokitin na. And then hold deh. We'll sing this one more time. Okay. From here to here. Ini ba itu tak na. Sam manu hidup deh. Amal baba makan tapi man smart aja. Amala youth director, kiman salah jadi. Amala youth pastor, deh. Even he is still so energetic, deh. Talo dah amian do 20-30 years ke pasal do. Tapi more energetic is why not we? Nah, God is good all the time. I mean, sub coba clap, come on. Are you kana cham guna kau deh? No, yes, ini kan deh. Are you ready? Are you? 1, 2, 1, 2. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Join me, raise up on you. Come on. Sa, ini ekta kana kamu ina wana will go to the revival. So everybody, join with us. Come on, someone join me, right? Lompat nolo buta bide, giro jangan dulu. Come on. Jumping in a line, lot of cheers. 1, 2, 3, go! Jumping, say in the line, in the line, dancing in the line. Dancing in a line, lot of Jesus, dancing, so in a line, in a line, smiling in a line. Smiling in the light, a lot of Jesus. Smiling, so in the light, in the light. Hello, check. Hello. Yelak pa tamana.
kawang babek ti siwa tam hem lokha hangsin kawang kumjing na pay oktake moilan chamse yongha yalak pa kawang mikti siwa tam yaha hongli tam revival hem chani lokha tau chinese revival teman akyang ni mars 5 yadabu teni yunlan jing ya bungonang tening 2026 jingne revival akim bangonang tiya nang jinese yopui pakcha hatoki ya na tamunang hangsene kawang hinghau chon bulan ngoya pai longmelan nyuyong payong lano nahalano revival walong ming mangibu nama chaibu mangmamangbu hangsene ngoya pai numan jinese hato mengobu sausan balan tenyibu kanselelana yopu hepak yana tamunang teman muilan chamse minguha kawang de iya sibu fai wang simpa bu fai minguha satu iyang buki kawang bate yopu hepak yalak jingne hangsin kawang hingau chonyang ngoya pai hato sisau de ngai lak jinne se yopato bu fai hato ngau chai tamnang kawang amoi mansi kanselelan numan hatolan dan naikona atau ki yong na tamkai iman titikin na menga tamlak kawang bada fan na falak anu yaha chon na tatam se tuman kawang da fan na falak hangsin kawang hingau chon bulan ngoya pe nyuyong payong asina yunlan hangsin ngonang kawang da nang ayen fan na pato nang da anu yaha ye chon lak chine anu kasi ye chon lak chine kawang nang achau yaha nang mo Holy Spirit ata sona tam pasa nangu hatau ki yopto tumana chamse yopi pagyaha yopa haleluya nang mikti siwa tamlak china hangsin kawang nang fabu hingaulan ngoya pai anu yaha anu kasi hangi mo tistam na tamya nang achau yaha mana tamya nga hongli mong may bufay nang mikti siwa tamlak china nang mabubong ang anyu yob nang upa nang mga yaw amen wang tam china ngolak china iya naman nila ngolak china iya naman nila mikti siwa jiso pai
wang tang kawang nang deminyong fanang nang halan say tang men nang ya chao sokatam men kawang hungli mong may buya pa itang bujine minyong baboy ang sinuba tong mayong mana hoy landang men kawang tang oloy may buya among de buya nyo sokatam base sumin me do lokalay buwi tang bujine minyong bayu buwi halan say uba nang mong ayo amen puy na guribo puy bra Ishola blessing lo na barbodi. Mong may se ya to counselor lan na iman de yung may counseling pa kay. Con sẽ là yung may nằm nó cái tôi ở bên cạnh xa cái sang ngoài bên man yung may lại cái tắc ba lan atem chính nè giúp bùm mà tây đâu lạc chính nè sẽ atem mà lại nhà nè bay ngõ cùng nè miang mà tàu volunteers lan để phá đâu tàu tàu mà yang ngõ lan man phá bùm mong mẹ iman nè ya mình bay cái nè teman kebisiem yutlan mung melak ngaulan kawang mupu pabu hadau ngaulan ngonang teuke hadau ilak chingne tau hibakyanan ki dia yadi kiman jun jaun chukura kan aigena se apni kan sob krani khopol pha isubra digena se itu tu kia se kwele Amigan kunyak chukura chukuri kan kiman jun competitive exam di dia se bisibak olabo pass hobo goya se aros dakhan sub officer tangol pabo ble goya se star duida aro star ekta itu digina se kushi babi isubrai do goina se aji adi kiman jun yadi obore ni jide aigena se yut khan nomanda dong ngau chaine dem nangke somo pha baibu sao dini ado ba bible ka ye au yen gawang song de bai nang hangki yi gawang de phalak ke nomanda do phalak hadaw ngonang to ke nomanda gawang yamya singwanang ke edu dibla se officer edu degree tangor khan dibra se de edu kani mangibi Isuluko dunyaba dibi ina kuina se. Taukai dia adamba ausen tangsemlan bai ngonang naman kawang pada menyong bu fado. Sangsen competitive exam ngonang taume kawang okpo phalak se ngonang taukai me. Mongda soy kawang nang de ade hadau ya phalak. Nang hi yu pun meng ma apuni hi mangile itu dibo ble kuya se. Taukai jelalan, mongdar soy, monjinda nukribi sobra itu kan sob tibo. Teu jingne demane menyong bupa yublak. Sa dom lokalay bu hayam na yumlan, ausen ngonang, ausen lokalay yang ke, wangdang mano tauki lokalay lak. Yong jinjinda dom mongmay say ngolak ngonang bu, nomana aseng nang bay. Teu Nai bak chama kawang ya ada yang ke wangdang daden ong me yong ngawande tau udobal hemlok jing ngoi jing de tawa ngoi talak sisi bude wangdang sungmuk ba ket me yong ba nanga tau de dawin hibang mangoi ja nanga ede ba lai yi hu ka dong yude ngoi khorai able mon nai holibi moi tati kana khura ekdam philang do naw sinaw yalan lokka
yong mong mai sai lok keng yang ge tau kan de tai lak si si bude wang dang sumuk ba tau lai yi tam yang ge nang jing nei bang mang moi siang ge tau ge jalalan nau si nau alan kawang de deng lak pala sabu ki mong mai sai wang dang ngolak ada jing nei de mana republic ya bu ngonang tau ge kawang de men yong bo pha hangi ba kawang de man jalalan ke bi shem nau si nau alan de hangi ba ada competitive me okbo phala kai sia bai adau jing kawang de menyong bo phayang jamsi yu bai bai kawang de tama moila na yak pha lem ko ka yo kawang de menyong pha okay kawang tama moila de moiman damba sa tama moila na do ba kawang nanga phalak si ba do tuma na nang de yu bai yagai se taman khong kumbo ada me diao simbe ngona ki moi la na kawang mo ba ba moi man yu bai bak jam si ayo hallelujah a chaw yang yen kawang praise the lord nang de min yong yong pa nang ka tong yu ka da do man de ya pha lak si e yen nang hayang bu kawang nang yang ke au yen nang song de bai la kai au yen nang de yu la kai e man de pha lak yam do ma taw lak kong do ma e pha lak sa nang e ngonang ye khai bu kawang hak pa kawang nang e ngonang to kai dia konyak nau si nau yalan hayam nau yam lan o ba sen de competitive exam ok bu phalak officer tolak ma tolak sa nang yang ki to kai nang de men yong bu pha boy hallelujah nang de men yong yong pha nang ki o chau ba yen kawang ye khai bu kawang hayang au bu to ata bu hak pa kawang hadau ya phalak se obaji sodoma na mongham nang to kai nang yilak pa song me pha yang ki sao nang ado konyak hayam na yam lan au yen ado competitive exam pha ngon ngi nang deng deng me moiman hayang lam nyu amai nang epatam yang moiman phau se kawang nang de min yong bo pha yu poi oba nang mongai ye amen sa dong ma takai dem balan lai pe yang ngon ngi tau ke hadau ba takai dem balan de kawang nang amai dem nak ba pha si ka tong nyu dawai muli yo ok bu kawang nang jing na wan bu yi chi nang jing na olo bu khai me dia hada ma au sin hada lai pha mong ham yong be pha ngonang iman de kawang nang mai dem nak ba deng deng manang pha dam siu se hada lai de man de man by speaker by join yang yo boi bak cha yau nang ya man cham se hada takai dem balan au yin na pha de ke mong ham yong be pha bu khai iman na mai dem nak ba pha si nong me tawai nong me abaga masa no takai de nong nang ki iman se de tawai nong me gap nong me yo nong me ano tremen jing na dai ngo balan iman khong ko mate do yang kawang da mai dem nak pa yu mai lan jam se yilak pa yu pe bak ya yu hallelujah praise the lord hallelujah kawang nang de min yong pha nang dia yong mong hom yong pai au yen che no la nya no la na ba yu so mai dem bo do lak chine lai nya nya nga bai de ke men yong bo pha boy nang iman se de nang yak chon shi nang lo ye nang yak lo dem yang oba mai dem nak ba pha shi tawai nong me gam nong me yo nong me ano tremen de dai ngo balan se de nang mo chung mai to lo mai dem nak ba pha shi ji so ma me yo po ba na mo ya puto mangonang jisomen ma atau tak may damsi o apakawang nang yayang sipsi kaya tulan kong kambuha maganyoy ngonang ki iman de nang yakachonyang sabu ibang ma aba nang among bunemeng kama imane say de may tambuya kay se jisumen ma may tambuyu yu puwe tulan say upa nang mo yu amen kau mai mamba Tokhe yungwan ba Israel nok phonglan de namana daw yam ya hayanga naman ayen ngolak yungwan ba yam daw hayanga naman ayen ngolak namana yam ya ma Israel kadalan tang ma iye wan ki mo ya dai balak
wan bitel katalan ha sulak hayang yo do ba may dambu yoglak hadu kawang ngonang mulanda an may God is good all time teman boy do ishibu tiabu game speaker game director Reverend yung ba matanga boy bu bumanok searching soko boy nyo maboy bu women department youth pastor maboy yung bu youth department hayang adaba tia revival akamba dai da mo amlak chingna paibu yulan KBCM chalalan naman ocean pai naman da yalak pa minyong pa po na yabu hadaw chai damnang tau doktor new balang ocean pai nang yalak pa naman daw minyong pa bu hadaw ngaw yalak pa chai damnang Tamana youth revival camp tamana akeng yune monglap to yechi ma nang malak repent or you will perish Luke chapter 13 verses 5 hadom ya phanyanga ya baibu tia akamba taidam tia taman phai cholak lai taidam to haki hogening taidam nga 26 second August Sunday anpong jambu taidam 4 p.m. Amakambu hibak worship team. Number cha, shooting wilang nyai now tashon pi prayer secretary KBCM Y. Ni sebuah ma achawla yang yoblak pa je Y nokiam finance secretary KBCM. Lem sebuah ma hemlock lak study committee. Beli sebuah ma outreach mission jingnengin shalak in charge pastor KBCM. Nga sebuah ma kawang ngau ya apailak speaker. Wok sebuah ma toidam ma yoba solak akung. Tia teman cholak taidam hagongonang sa teman bhai toi wang yoblak chingne bai je nok why nok yang finance secretary KBCM bai je de hibak pha dam nang Tuman bhai yo pui bak ya soma tawalai cha hado ki inang Isaiah Apong Jali 40 aleng tapan bemecha. Oyen tang semne ngonang iman hoi wong yenang lak. Silalan nyaima taye duidalak. Hapoi oyen jamphalak yam yungwan bada atinglak. Iman wong ala taulak. Iman aulan kiye yang tiang pai yonglak. Iman patlak hayang nyai khai bu yungolak. Iman kiamlak hayang wong yenang ba yungolak. Tahu yo puhi bagi akaning. Sipsi hayang yayang ma kem yenang ba kan bu yungwan ba kawang. Tumana nyi lai ma inyang harau taidam chingni yo patan bukia. KBCM Youth Ministry taidam. Harau revival camp taidam. Awang ba mabu sa akim dunguya nang amu himana nang ombu bai cha bai mecha se ya bai nang yungwan ba khawang nang da tumana minyong bu pha boi dia akim ba daidam harawa nyu chingma tuman anu hangki ya yanga nang songda nang da ama khamlak chingna nang mabu mu himanya lak china tuman pai yang onang yungwan ba khawang tuman anu amyang tuman yok yesang bu se nang chao dam yanga nang yaha angan pai tuman da ma dam pha Harapan yu chingma tuman shot yanga nang da ama kamwanda nang ngau chai wanda nang yaha tuman da wanglam lam matamba wang nang kawang sa amadanga tuman harau taidam chona taining chapai macha seya tai wanda nang sipsi tuman pai om kai nang wong nang angan tuman pai om kai nyene nang soshan bakaya nang ngau chajapai semai butam hanwanda nang songshat manang chon pa hayang inyo lai bukaya Tuman moela na muhiman ayong payanay oklak sina. Yungwan bakawang harau hibak hayang tuman linglak tuisaw esebay nang kaysa. Yungwan bakawang tapanapayom nang harau supa nang mong buhay iyo. Amen. Laija iyang yobadan bu pai je de minyong phanang sa teman bhai wongbong hibak chine game director de hibak pha tam nang
Moilanda Anmai. God is good. God is good. And all the time. Ishi Debu. Tiabu Chongyu. Hado Taidam Chongyu. Tau Chinde Ishi Wang Sima Pa Angbu. Tuman Pai Kebishim Nyompa. Associate Pastor Woman. Sausan Yulan. Sausan Palan. Reverend Apa Apulan. Hadome Chimatabu. Ishi Debu. Tuman Pai Kebishim Anyu Apalan. Jehin Aulan. Nya Naulan. Hayang Kana Debu Kebishim. Youth Ausin Tia Hadome Chimnang. Wong Pongau. Election se hipak pabude. Minyong Panang. Yelak Wong Pongau. Pay Cham se Wong Pongau ne. Tawatia Minyong Pabu Ngau Atam. Hado election hado hipak yu bunganang. Tia Taitam Nga sepu pada teman ya lok payengonang. Hat ngaya mawang yang menap mea tenap tia setai bu me hado kia teman kia mapai bunganang. Tau kema akemya yang first hour tia boy word of thanks hado wong pong hipak ning ya pukai hado word of thanks Adam as a camp director hado ngawlak chene se hado hipak ya nangge. Awang ne tuman muila ne tuman yop atan bu hado ki bu hipak amai ayan amai taidam amai kebi siam yutlan de hado pa tam bu chingne kaong pada minyong pa yutlan tuman minyong pa ngonang pai bu anyu palan Kristen amailan muila ne hado ki kaong pada ayan amai hipak amai muiman bu chingne hado kiem yong mai ya oklak ne i voi bu chingne kaong pada muila na minyong pa Ni sebu pama tawa acknowledge na myang hubu kebisiam pumenok pastor mowebu tikon board hayang pumenok katalan pumenok stafflan pumenok coaching da kebisiam youth department minma hado minyong phabungau e damnangge kawang sisoma nomana ongau phabu chingne nomana permission phabu chingne hayang nomana sponsorship hado ki phabu chingne Ha ying budung oya ngo chonglak hado pa nyoi aphan phabue tuman KBCM 2026 revival camp thaidam yong mai yabu ngonang to kema noman ongau de noman mong mai bu de noman de minyong pha yinang kawanga hado ma sausan bulan ausin ngoya bai yom pa moi bu noman de moi mansi ni sepu pa ma tawa acknowledge na myang hu bwa women department Associate Pastor Women Moyanga Sausan Yulando Yonga Minyong Pabu Yelakpa Numando China Tamnangi Tuman Pay Anyena Associate Pastor E Women Counselor na Li Tambukia E Hadoki Tuman Pay Wanyak Wangay de Hayanga Yutlan Namno Buda Layanga Sausan Yulan Nomano Hadoki Yop Chambuma Hadokia Teningbu Revival Camp Opungi Bungonang Tokema Women Department of Hadokia Maidam yabu mo ombu da acknowledge myang bu hado numanda minyong phabu kawang amoy manchi se hado China tamnange tuman phai counselors lan au sinbu pumaino ka mong hemyanga teningbu hado revival youth revival kiamma haimlan sang apong bude yahame mai ma hado kia sang apong bude imanda yo pachamlak chingna se numan monghum le tambukia Hadoma counselors apa Celan simpa ehalan au sena anyuanyalan numan ngoya boy numan sangnyak bu numan phan phabu ngie numan da man e ngoya boy chaima numan da appreciate namyang alai ngobay au se counselors lan in charge pa upama wayanga au sena hadom ngonangge numan da minyong phabai hayang kawanga numan ayan toisho noksa de Ayan lam yu da yela pa moy man chi chilaw sang so phasi o se hadoma monghombu counselors lan numan da minyong phabungau China tamboy hado taitam teningbu kebishim revival camp taitam ma monghoma part phabu participants lan au sin ngoyange maidam program maidam phayanga au sin na participants lan ngoyange kada cha noi fail na yemyang ba ayan amai phai Hadokia
alu pa toi show da tai ma ba hado tai dam fulfill nam yang bu hado tai dam successful nam yang wa participants lan moilan ngonang hado participants hado mai dam ya bulan hado chanoi fail na yem yang moilan opude numan hipak chingne numan participant nam yang bu kai hado tai dam wangang oi tam da kyo se numan da minyong phabu kawanga moi man si o si bo do nga u chana tam nang worship team de minyong phanang worship team ma KBCM chilalan hongli mong mai na tam ma hongli mong ong na tam ma kawang pa mikti siwa tam ma ka talan ngat sap na tam yang numan awang ya matang ya yang tia da ngoya numan phan na pha wayang ge worship team acknowledge na yang nang kawanga numan ayan da moi man si anio wangnyak ongai hadau kia ka talan toloi mai ngwan de sangnyak toiling bu volunteers lan acknowledge na numan myang tam nang volunteers lan katalan toloi mai shot man da numan na kem yong kata sanga sausi bulan no pae numan hadu kia sangbu tuman nginang tuman ngibu tok ta ka ong smai sing nginang to kema numan toi shau chingna numan na phabu contribution chingna ka ong numan da volunteers lan melan da moi mansi namno nyu namno palan sia tia hadu tai tam kata atam ngon ok kata atam yom ba ausing toiling ba sao toiling ba no ok hayang boy namno nyu namno palan moilan hado tai daw nang acknowledge na myang nang tia akem pa ya khai numan hangi awang ya matang numan hangi tuman chingne campus lan chingne hayang hado ma youth revival camp hipak ma hangsin bo haing numan tema phadagi hado tuman tai daw nang gyo se hado namno nyu namno palan do kawanga moi man si o se bungao hado China tam nang media team de minyong phanang acknowledge na myang nang media team iman mai bukaya iman efficient na myang bukaya khong kambo toi shaulilia in place hadokia imana temata bukaya hadoki ngonang chainau atan ma wayang au sin ngonang numan moilan omnang individually name na yemang boy numan singnang to khema numan do ka ong moi man si hadoki ya toi shau yelak paling ngo kayo se hadoki ya efficiency fe yelak pa KBCM da nang contribution phango kayo se media landa minyong phabu ka ong moi man si o si bungau chaina tam nang KBCM anyu apalando minyong phahu hado yelak pa inang manyaw phanang pha paibu hayang bo yelak patiaw inang anyu apalan no man yopu yenang kama no man yop ya chamsi phanga taning bu KBCM Youth Revival ke ma cha chang cha na myang ha bu hayang boy phaima tok phaima no man to man china yop ngo bu yo nok ngo ya boy no man tani ye ji mani ye ji hong len da ba he pak mamu no man sau tan da mu no man yop chambu kaya tia dang o ya hado tai tam lan na pok no bu hang o ye nang ba yo nga wangang ya tai opwa no man yo pa chambu chingna se no man acknowledge na manang anyu palan KBCM anyu palan hang sinong ya boy no man da minyong phabu youth department min ma hado China tam nang ge no man no ayen na mai ma ang si no man no kawang ba chilau sang so ang phau se hado e tam nang KBCM 4th grade staff lan beyond sikitra mo wangyang au sinna hado kia driver dong ya ma buka talan hado ke yo lama hado youth revival camp taitam success na myang lak china se yingi ya boy yo kan ma yo ya phan ma do ke lingbu hado tai do nang to khai ma 4th grade staff lan KBCM 4th grade staff lan no man lingbu toy mai no man phan na phabu au hi o yingi ya boy kawang ngi ngonang to khai ma no man acknowledge na myang boy kawang no man deo yelak pa moi man si tuman phe kata ma bu singhengin macam bungo yang ke yo pakhumbo macam bungo yang ke hadolan min e ya ho ya boy kawanga singnang to khema kawanga hadakia yo pumo bulan singhengin macam phang bulan numan moilan de kawanga moi man sio sa hado numan no acknowledge na myang bunga e tamnang anio information pawan da to hembu lan na myang bu chingna hado committee wise ma chairman secretary lan hado kia Numan colony mabu yutlan pautik ya ose numan de hangkiki tambulan chairman secretary lan numan place numan role la yong important na myang buching na tia hadaban yoi ching ma yong yelak pangaw nang numan yoi colony mabu yutlan hadokia pai kai repeat ngaw yang iman tia khak ma atang da laya boy yutlan sa hadokia ma buwa numan
convince na myang buching na numan na persuade na myang buching na chimbu se tau mong humate nang moilan na ating lang nang tau kay ma ilak pa hado ki bu toy me linghang kay use committee wise ma ning atambu hado chairman secretary landa mong mai bu numan acknowledge numan toy show acknowledge na myang ngoi klak ki pong modu ki lingok kay kawanga numan ayan hang toy show de moi man si tawa cha phe ma cha se tawa list down na myang bulana hatong nang hayang boy ma bu kata yo ya phan ma ling si bu da numan tawa numan ta ye tawa pen hado ki numan include na myang yang pu na myang kama numan ata amyang win pha hayang boy a sai ni angok bu a sai tang man nok bu a sai sing bu ka wanga numan na ling bu toy me ngilak tau khai ma tia tau list na myang bu yo ma kata atam miss out na myang ngok ma amyang win phao sa do China tam nang numan toy show de ka wang khong gam bu sing bu ka wang numan ayan yang toy show de moi man si last na akim na tuman phe hado ma chimbu KBCM Yutlanda minyong phabu ngau China tam nang ke tuman na KBCM Youth Revival Camp tai tam hado ki ngola ka jau yo patan kayo anyo pai kayo se bu ki tia hado ki khakma akim ba tai tam numan payang hado tai tam wanga ngoi tam bu chung na minyong panang awang ya ma tang ya yang tia da ngoi ka pai bu chung na hila pa tia tani hado Youth Revival Camp tai tam numan hang ka pai ngoi ka lakhi pang mo every Sunday youth service ngo him nang hado au bo skip na tamyang hado au bo option na yamyang ba tia pai bu ki pai ngo ya o se youth landa hado sing na tam nang ge achang ha singlak ching na ami tumane mani o meya o chai bukia iman singlak ching na achang nagamis me ehu bua ya de kiman chun KBCM la youth members khana se apne la participation karne idu success hua se idu program do apni khan present hua karne apni khan congregation apni khan present hua karne congregation thaki ase itu karne KBCM youth members khan aji 2026 KBCM revival camp laga program de kinaga apni khan attend kurise itu nisna KBCM youth department to every Sunday youth service loigena berai thaki aji eklan hoy khali camp time ten hoy holi bi ishor do hotai Sunday de every youth service to be ishor do thakibo yate leaders khan entrust kurigena ase leaders khan bra phal bra apni han ge sai dibo phal bra apni han ge guide kuri dibo leaders khan yate kiman jon ase tai khan ge phal bra sai dibi de goina itu bi koi di ase itu karne youth members khan aji eklan hoigena every Sunday laga youth service after devotional service 2 p.m. 2:30 is not inaga thakibo timing exact to na jani holi bi ituge apnian hotai present kuri bi de ko gena moila side as a director camp director side pa bi apnian ge encourage kuri ase apnian laga participation apnian la presence apnian la time availability karne ishwar khushi paise de ko gena apnian ge idu chanai di ase aro yate camp de ahegena কথা শুনি লোৱাটো আপুনি আলা মন দে ৰাখিলো বি আৰু কি ভাল আছে এইটো উঠাইগে না আপুনি আলা লাইফ দিবি বনাই লোৱা চেঞ্জ আনা নহলে ভাল মানুহ হ'বলৈ ট্ৰাই কৰা লাটো ৰাখিবি ইউথ খানকে এইটো এনকাৰেজ কৰিগে না মইলা কথাটো ইয়াতে খতম কৰি আছে KBCM কাটালান্দে হায়াঙা KBCM চিল্লালান্দে চিন্দে কাউঙা মই মানফা থেংক ইউ Minyong Phanang, Game Director, Hangi ba Wongpong Lili Tamahan, Hado Lili Taman Muila na Chaya Klakse Mong Hamate Nang. Kawang Game Director, Yan Tuisaw Noksa Yalak pa Muiman si. Sa taman by program lam na daiha, Hemlock Lok Chingna, Study Committee Landa Hibak Patam Nang.
speaker bakaye alo mabu speaker lande tong si bu yitau bu akem na ida tong wande akem na iya na ngai bu hatau ching yong mai ngau tham yang ki hem boy hatawa pumenok suching nyom ba we ngobu dikon board to mania kawang tai dam yang u se yonga mong mai hai to man hatau ki tai nang hane sigma alaulan yong mai bu speaker lan alau nyui ma bu pai bu ne ma o sing to man tai bu gi chi be bible bu ngau de la yang yisik ma yui sing okpu ya phan ma ngau yang apong ye to ba yan ha sabu hayang boy doctor patient tak yong mai sing bu kata doctor treatment pha bu lili se to man phai wang beng lo le nge ana hibak lepi kbcm tang samlan phai amiang ni u amai ni u jam sang obu teman phai pai je hongben associate pastor youth ikaye hat ngayam akung wanga tini dia dong oi se ka wangau ye yong mai ya pai nang tu kheme pumanok su chingman ma su shan bada menyong phabu hatau ngaulan chaina tamnang aniu youth ministry me advisors lan mango nang youth lungmai lan mango nang ato yum me teneng bu youth kem director ne tuman pai pai che wangrung tening tamu melak chia se tuman pumanok suchung matai siang yang ide kolab na meng yang ki phone mande yonga hongli mong mai bai kawang pai hibak yen mai phadam gama to mong nang ge se ibu tang me jamloi pumanok suchung mong ham yang ide ning tamu ki awang yambu sa ngoi se atau revival taidam namno abui penang tu ke pumanok suching man ma pai je wangrung game director itu manyong phabu atau ngalan chena tamnang yang bukie au yen ocean yu the assignment phabu kie tuilang tamyang ke yong maye au hiu ta dau ngau bong bu yenang ba lokalai bu ma kungwanga yu ba kambu namno bu semalam phi me tai bu bai semai sinuma na lenga tambu chingne pumanok suching man me menyong pha bai o sabu adong alon china tamnang kawanga noman esede moi man tamsi ado revival taidam ayong ya okpua dia akam ya dongoi se pai okpua kada individual to yechi hayang boy collective teamwork ngodang to ke ocean ocean maidam ya yangge yalak pe noman de menyong pha bai su sabu pumanok suching man mahado china tamnang ayen ka wanga numana tuime lengbu phai shue moi man tam si ose to hado ngaulan china tamnang ane chilalande hado ngau I hunang teningbu 2026 kbcm youth revival taidam kunyau ba kaye ngau bu yisik ma hado taidam yang nanga moi man taubu hado au piu pi mai na dadam hado au piu ma na dadam hayang boy ayen chen kema hado revival ma tau bu mohiman hado hungho amai nang ayen chen kema nang hado ya yang nang mong chang ma ang yang kawang de nyam libu kada amai naw ya amai naw si amai ane future me new yong amai payong amai ne meng geu se pumanok suching man me no man the best wishes hado ngawlano chena tamnang ngau bu ma he yewang tu kheme pumanok suching man me moi landa habu man me kem speaker and director ni de hang ho ching habu phau nang tu khai ching mai lam lang numi pulpet song de chama pelak chine tong nang taman bhai do hang ho pha dam lak chine niom ma de tong nang
kawang KBCM Youth Ministry bak pe ma moi man tampa. Thank you. By hangi ba wong bong doi sau li li ngadam yang ke yelak ba minyong phana. Sa teman program de le yi ha. Program number 5 mong bu ke outreach mission jing ne ngin shalak. Pastor KBCM sa niyom ba di bak phatam na. Taman fei taida mangobu kia ma ngobu yahalan for those souls lost hadau jing no offering collection ngonang hadau ministry jing na not to reach out to the already reached but to reach out the unreached hadau akyang yo outreach mission na dau jing na ngonang dau jing na Naman ya Bible offering. Naman yak machondo. And I would like to request the volunteers. Volunteers lan saila kaya. Wang mo ya. Volunteers lan taugan de pege. Please come forward. Naman jing na yoblak. Yob yang pay man naman may ngopu offering side alak. Tau hibang matay dama tay kanday ngobok lang. Hadaw kan mayong kay. Atok mo bulan, atok mo chayo untuk volunteers just stand here. Yeah. Amay bulan ay yung kay tume. Yeah. Teman fai missionary Sipsi, please come. Todo okay. Teman fai missionary Sipsi, ia KBCM member ngonang, Mongolia ma missionary ngonang, many yibu, please come. I'd like to request you to pray for the offering. Tahu kawang ngau caila, yang kaya yup yang fai me, hado offering side alak, and you taidam continue ni melak tahu idam nang. Hayang boy over. Yaha acaw numandang da pailake numana angan yalak. Hayang Jerusalem, hayang Judea, hay Samaria asaime. Hayang kadong yu akem ngoya numan asakina menglak. Kadong yu akem ngoya numan asakina menglak. You will be my witnesses. Da sa teman fei missionary bada yo bada ba offering nam nolak chinese request na menglak. Let me pray. Dear God, Heavenly Father, we want to say thank you so much for your love, for your mercy, for your grace, Lord. Lord, you have sent your Son to this earth to die for our sin, Lord Jesus. Lord, now it's our duty to reach out the people, Lord Father, to reach the unreached, Lord Father. Lord, may you give us a heart of mission, Lord Father, so that we can reach where the gospel have not reached, Lord Jesus. Lord, as your word says, Lord Father, give and it shall be given unto you, Lord. I pray the Lord Father today, how many of us have given us this offering, Lord Father? May you bless them abundantly, Lord Father. May you bless them double it, Lord Father. Lord, I also pray for people, those who are going to use this, Lord Father. I pray the Lord Father, as they use, Lord Father, may you give them wisdom and knowledge to use wisely, Lord Father. Lord, we just want to commit our life. We come as a living sacrifice unto your throne, Lord Father. We pray this prayer in Jesus' name. Amen.
volunteers lan ngun sayong wan da teman hibak yan lak china tau information aga cha pha dam nang yutlan yong mai jayong ogai kebishem yutlan teman sports committee sports ministry ender ma teman program cha organize na meng ngot nang teman phai sports teman hongni lingbu sama ba teman hongni hat beli hat ngana meng ha sebu hayang boy teman phai ina yung may bucu jangai bukaya hadawa postpone na mga yang tamana hat nga hat pli hat nga haga tamana tamango na 6 7 August hadaw na menglak hadawa hat pli hat nga na menglak tau jing na hadaw wone wang bu venue ataman bhai pangting astro daf crown hadaw turf crown na menglak hadawa mon jing yu mabu tau jing na tau hadaw tia sabajom bu yutland request na meng hobwa naman yo committee mabu chairperson secretary land naman tin cooperation yo ngo bongbong na meng laga cha chung mai lam linga naman da bongbong ne ayang naman haga se wan da cha ja phai cooperation yo mai phag yo se tia da ban yu chung ma sab jambu yu land yo ba do bu hado ngau cha ye dam nang ni se bu ama yelak ba hibak yan lak chine do program cha hage nang hadaw sports ang ngani bu hat beli hat nga hadaw mo volak sports cheng ngonang hayang hadaw program cha daman bhai coming Sunday that is on 9/8/2026 hadaw na menglak venue 2 p.m. Venue Kebisham time 2 p.m. na menglak hadaw taidam taw haki ihogni Kunyak Baptist Church Mon Youth Ministry Youth Evening Service conducted by Inter Colleges Evangelical Union Mon Leader and Ponglem President MIECU. Speaker Mr. Pang Wangsa Principal Mon Theological College. Call to worship MIECU. Sequence of the program. Opening prayer Mr. Chang Yong. Scripture reading bracket A Mr. Kampai Old Testament. Bracket B Miss Yingli New Testament. Special number MIECU. Offertory prayer, Mr. Chingtang Dresser, MIECU. Choreography, MIECU unit. Message speaker. Vote of thanks, Ms. Phamsa Secretary, MIECU. Closing prayer mass. Hadawa. Coming Sunday, mayalak tayo ngonang tau jingne. Tani hangshin bay tau bay sangat se coming Sunday hagabay kayo se KBCM Yutlanda nan peng buhay yobadobu ngau chay tamnang. Sa teman tadam akim dong goya painang teman kawang ngau chay lak trine dia revival akim ba tadam ombu teman moilana yong maye yoy mong chang mo yobatan kay sa teman program number nga mo ngobu ki kawang ngau ya apay lak trine teman speaker hadaw speaker ba pay show ma dawa lai cha hake nang tawa naman na mongchang ala hayang akan mong ala phalak tawa naman mabulong mongchang anya ya atelak hayangan naman da inanyay bu mongchang phalak taman moilana kawang ngau chalak chingne inanyay bu phai hayang yubai kambu phai taman haga tan hao se haga idam nang da to ngobu taidam khong kambu speaker bada phadam lana tamnang hayang ida welcome na myang yang taman moilan cham se yong ha ye shot ha se ma shot ha yong ngo ha se ma yong ngo ha se dau chai tamnang Yop kaning Chao yang ayen kawang nang dayalak paminyong fanang awang baya mabusa tangoy se nang tuman fay diki minyong pabuay tiaw do kemba service manoy mabu kadalan yaha nang tangdala ina tampa ayang anong po ba daw nangaw sa kinameng lakching na ito wong yakay ayang nga daw nangaw walong pay katamong changde ong netampa ayang nga daw chain debu ayan na mga tamay ang song da mo'y lan le ina tampa se jisumin may wong yuyupuay wana se upanang mga iyo amen shoot kay
kawang ngau ya so me kong silelan teman hem jalok kening revival la yup lak hem lok lak kawang ngau chai lak ala ne ngonang toi ya menga teme teman kawang mikti siwa teme atau hem jalok kening ayen me kawang ya bulan ayen mengoya boy nang ibu Bible atau chang kawang ya pe molon de tailak nang lok pu hem atau lok chang lok kawang ya pu ne meng kama atau kata molon de tailak hang jing ne ete yung an pa se nyik pulilye wang tang ang jing ye taulak se ingonang tau jing ne teman moilan atau molon may tam ye taulak jing ne kunyaw ngaw lai buat tau jing ne nyaw nang ayang atawa pumainok style ji pumainok ka kawang pumainok kawang anying buat tau pumainok ka jonang tau kunyaw ngaw lai buat kunyaw balan style ne ye jima pumainok routine ne ye ya lak jing ne numa lili de yuboto chai ne tam nang tau mai ka tia pa kim khayong me cheling pa
hemlok ke ingu meng mak tiki tu kai ing ba ji yang bui kawang ngau hem kaya lok ketembu kong selelan service lep ye numan hem lok ketembu jing ne ya ha meng ha tembu kawang mikti siwa tembu hadau tu kai numan se de minyong fanang kawang mui mansi ya nang anu kaya nang maipum tuilak ada tu ngau yang conclusion ada kia menglak tu kai tia nyolak ngau lak ma ngau yang bu ibak mayang ayalak yang bu yu pusiong she tu mana tia bu service ke yalak numan de alcohol nang chang anyik tu bu mong chang ye ep ok pe nang jingna ada revival show bu ne meng kama hangga jam yi tu kai tia noi Sabu minit nohoi nang kawang yam yang kawang ya kawang song de pai bunameng kama nang jingne yen ibu ngonang kawang sisom oyen emata pai apai namning som mata bubado 50 pais falak anpong wang nyak pai mata bubado 50 pais falak teu de lepua salvation cha he ngonang song se tabu kai se yen ibu ni ye tolak yen ibu cahai taulak sesuan pubade nang suan tabu kai nang yeyan noklak se kawang yelak teman moi lande every second nang tepabu lohi hadome second ja tak se move nemeng bu hado second ja important ngonang tu kai jisu pe haulak te nang yong wan bu ki nang mongjang ha ketek ngop punemeng kema nang ma alam ja problem ngonang ja ya hame to jisu pe o pe haulak kai se mong mai se nang timatan bunemeng kema nang ya ha ayen mengonang ja dini to ngau bu nang anu kaya nang spiritual toilak hato spiritual li bunemeng kema to katalan mong chang ma jisu jingne nyoya jam yanang hato mong liplak wong pong hato jai ngonang mong ilip kema ha kai molon de tailak yong hemlok ngoya boy yong lai ngoya boy nang lokpu hem kawang ye chailak nang ibu lai hato action ye menglak hang jingne jiutilane yo ong iman mau apong jaling yang kawang ne ya yang nang chang yu pe konglak kong kumbu hado kong yang iman nying kawang ne meng hado mau apong jate yu petan yang ge yung Bible ngau malewan de kawang mong meng hato Bible na kawang yung mong meng si ngonang hayang hato hemlok puwing o yechi sap pu ngau ngo yechi yo puno yechi hato hangisi se mosate tong yang gi temane ibu layano jisu ye ya pe ibu ne meng kama kawang nama kai chai la ka ya chau ya pe teman hemlok kemano teman hem kawang na tai pok lak aja meaning ye singlak teman ne yupwa eting ye lak pe yupu na meng kema kawang na me hatoa hangi ngawai hatoa chai nang ja teman yupu de ye chan lak hayang teman lok pu hem kawang ye chai lak hang ne ngau ting ye nang bu jing ne hayang mong chang me eting lak pu ye nang bu jing ne jisu ye ya bu jing ne hang sin me nang fasting ya nang gi hang sin me nang kawang diup nang gi hang sin me nang kawang pai longau inang gi yupu ba ang da oyang kawang pai longau chi man cha cha pai semai bu pum ayen chin paulak jing no kawang pai longau ibu ado wong pong aja yo yupu pai siong bu mengu yang ngau ngai yupu kata chailak jing yup nang teman moilan hang ne tau ma yong yang 1000 no man không công bùa ở xa tờ lấy bùa hay tàu yup pu ngao mức tiền cơ mà no man mong chẳng ya sao là hay chăm bài yup pu Giêsu cơ mà không bằng nhựa ya sao là hay tàu chuyện này tàu mà yong yang yup pu lili mình ngu yang yup pu lili không công bùa sentence construction này ngon năng cha yup pu de yau li bu aji chayo misunderstand no guru प्रार्थना दो मानु हुनिबल कुरिसे युत पासेब्रा क्वादो इना नगो बिदे
itu noi. Itu berabisi di mukan mon pitor de isolo de kota grule do kawang pai mongau ibu atau ja prayer mukpi pa do kawang de mukpi ja paman mai pumyan lak jeng ne teman da yen chin pau tam lak ka kawang hai tini atau revival camp me tau soyang pai me nau si pan lilak si bukeno kawang ngawa ngai nang buyo yeya kama yup kama anu tailak kawang ngau i balane ya ngau i balane eman mong bu ngau ibu yijibu numan pan tau yang teman pan tau saya tau natan lili kong kombu tau ayah jeng ngau buat jin nang jeng ibu ja natan lan nang sin pengon nang kinau silan tini bu katong nyumya nau silan mak bungia ngi jang ngi yang memak buki mak nang kyo chok ngabu me kawang yising be ni jai Sunday ma nau silan linang kyo tepi me awi son busi nang at tepi de chamba pau me awi son te accident meli busi kawang yong among ya may jayo nau silan sao teman na kawang da sappe me pipalak ngonang bu hatawa nang niya daw yo ate ibu si ito ayang kawang da me pipado hamanang si yan laka jayo kawang yahang awang i hong kombuto ngi bayanggi hayang ataw kong kombu ngay at tangay buto ngi yanggi ngaw yang pay kawang ngawa yup kama alaw pada sailak hadaw chance ngonang bu tarik po tuwin buaya nang ja kali hisikya ang pada wang peng pan mengapaw pabu halanay jayo hatawa teman sakijing na lingbu kawang nga miracle sabu jin mea yaha jin mea payang buat tau ngawa tau kata monglip kuma alaw pada cailak hadaw kata anu monglip kuma cambada cailak hadaw kingonang buyo teman monglip lak hadaw chance ngonang ja alaw hangiyo teman pumyan buyok lak Genesis chapter 2 malay wande hadaw whole chapter dalay kama hangga anu ngayawang hayang hangga kata da libu pay hadaw ngilak ja tau miningo ibak yan ang buhay me kada cha anu bu jing ne kadok nyu de li bu pai se ngonang bu hado Genesis me ngau bu ngawa physical tet te bu ngonang ya yeli be ya chao ngo iten pisame ya chao pai kawang ngau kham pa bu ni atema yong mai ngoyang gi spiritual yong wong nang iten pisame ka ngoyang gi ayang bui obe buwe hado Lucifer shako cha de lipelo yang anu ya bai hado ni kawang ngau kim kai bu jing ne libu ya ban payang gi sa teman china hado libu jin me teman ngonang hado temptation me atam ye kama hangka ngo ha bai ayang bui teman yahu ya boy hangga ye buat ni kata janu jing ne libu generation menang bu de tau bu de kata ja bu pune meng kama lilak atau hai sure ngonang kawang hadau kata de punishment pa bu jing ne hadau li sau me nang ayen kawang tang de lai yi sau me nang hang ke ling laksi hayang hangi ling laksi hang sin ne kawang pai nang ngolaksi nang ya yan bu okman hadaw jayo yaha nang anuen nang yaha tuy punameng kama next nang pumutoy lak pumtoy punameng kama sobu hadaw final stage hadaw pumli punameng kama saji nang akatok nyuma yanang mi bungaw inaok hayang puy kawangan nang dababu lawi abnigi dia sas itu ide oxygen lui daga kiman parmukan oxygen tanise itu to abni karni opportunity karni lobby iso ke praise kurbi sas tanah tain dibi iso ke thanks dibi map mangibi itu carbon dioxide muhan phela time dibi iso ke thanks dibi kile khabo phelao pray thakisi dona mission na kilile muhan life to khatam hoi jabo hangke use ne meng nang kinang ya ayang teman ayan jingne sure ne meng ya kadong nyu mai bum teman moila na singnang teman lilak
hayang boy Bible mi bua may pum liya boy yum sun te talak ching ne ni se li bua to second tet molon yang ngoi lak ching ne yan yang ngoi ayo si bu no hatau ching ne kawang teman de mong lip tau ye chi ma li lak ka chayo si bu cha hibak chama tau yo ong lilak te nyam ngoi yang gi lilak tai kamayong mikpi ong sapulai yang hagang ngoi yang gi hayang boy au be mong chang de jisu pe to jisu ya yang pe me sa chi to lilak ta ye nyam to tim yang hai ngonang te ya pe ya boy to tai lak ngai nam nyek ya boy to tai lak wang nyak mahaya nyining mahaya au be nyek lakai kitya isobra moi ke matiwo moi tayar hoy kana ese chao moi kile moi laga calendar isobra round kuri kana ase apni kan sop nimidumi isor laga calendar de apni la tet apni la tin round kuri kana ase de kitya pungjuan azane kunu ba to revival suti hoy na phatpi muro pare kunu ba to Christmas te bin na pungjo pare kuno asal inigal revival te na dikiwo pare apni kan laga life calendar to iso lahat ase moi laga life calendar iso lahat ase itu calendar event hadaw calendar ma kawang kambu hadaw nyoy te nangoy kama teya ngoy su kama teya tailak tenyi ngoy su kama tenyi tailak ngay ni sema ngay ni awo singayok okay anu me nang ayen pum physical yalilak ching ne ameng chan yang etang de pai kai si buja kawang teya chelalan heavily weeding wang tang ang ching me satibu hadaw mo de nang nye kangonang bu apni kan invite Korea today heavily weeding mo de weeding face de invite Korea sa apni kan bi si jun apni laga hate tu wedding din de tura buka flower turi na dikia se moi pratana gruya se isor itu kan muriwan ni itu kan tu muriwale khana se moi pratana gru se olebi aji atma de apni kan so heavily wedding de invite kura khana se de go se de itu heavily laga sati face de wedding de kinaga mati itu nisna aji mati ase apni kan ke mohan ke isobra itu tura kando wedding dress laga kana se ko se already salvation pai kana thaga khan bc ase de youth kan bc isor ke thanks di se aro bc tu revival de mon change wa kana se ko se de aro bi holibi idya bi nila kana se tu kaseo opai nai aji las ase piana babi idya bi apni la montan hoy na bisi jon aro boy gana ase ek tin do mohan separate hole ase de ek ta to saguli group hole ase ek ta to bhera group hole ase cha yonalan khung na menglak cha nyialan khung na menglak heyang ha to taya nang yak me chun bu chupeng ha do ehang chun bulan no man e saya wang tang ang ching de sati mo te invite na meng ngon nang sa moi laga atma de moi heavenly la jaga de atma laga spiritual realm de moi khara guri na se moi ke isobra invite guri ase moi to wedding feast de jawle tayar guri na wedding dress pindi na buka dress pindi na moi pungjibo na pratana guri bisop manu montano akan itiabi touch gurula se de pisi isobra kam gurule mon ase mon hetana se itu tres na lagakan ki hobo sabi dei itu tres na loakan do spiritual te murakan aro physical ison na loy na physical murakan itu kan do mukan dikiwo dei Matthew chapter 22 verse 11 bramoy puri ase hapoi ope pai pu yin balante laine ang pa pay hadaw ang pa Jesus Christ ngonang hadaw yin pala na teman ngonang sa nangayen ni buya angok kama hadaw yin pa nang ngonang wang tangang jing masud pu yin pa taulan ngonang ma pu reverend lan kawang ya yang libulan taulan ngonang ma pu paselan
kawang ya yang libulan taulan ngonang. Mabu jalalan salvation ya yang libulan na taulan ngonang. Hataw yo mesa mabu numan ya me jupeng eheng jon yang tau mayong si mayama numan hagenginang. Hataw yo me nang umenginang. Hayang mong may daw tau kata ne nang mengla ungpong. Hayang tau pa nang ne mengla ungpong taya. Tau kaya tau yin palan laylak jing ne ang papay. Hayang kata cha now ya paybu now ya pui bu mo. Hadaw o ye ya be hadaw sati jing tres ye ya be kata cha jisu ngi. Iman thousand heavenly beings atma de salvation ligna round gurigna buha majore shop manu buka tres pindise holy be ek jun itu tres na loigna isobra tikisyo kusyo yutkan lokai kana aibo parbo ko asnigi noy dei iso laga sukubra sob clear ase apni do invite na kurilibi jabo pamna kuri asnigi no bo dei iso laga sukubra kon manu tai naloi itu safa dikibole ase apni pungji se gole atma laga phat kawana parbo apni pungji se ko na salvation spiritual realm de apni enjoy kurna parbo phoi na kuribi dei phoi na kuribi receive kuribi itya bi touch kurbo apni ke phoi na kuribi nakandibi lobi itya last revival ase pichite apni nimide itu porna youth kan mukha chop kara kurina pray kuri dibole ase blessing karni itya ready kuribi moi kwa tain phoi na kuribi apni khan ye phoi khelaole kwa noy moi ready kuribi tayar kuribi atma prepare kuribi imane ase aya itya takpi apni oh moi do itu salvation trace to loa nai do moi isor ke map manga khotom wa nai do moi sati kan laga rasta de jaigna moi la time waste kura isor ke moi actin bi dia nai do ina kan dagi sugule change kuribi de itya last de moi pray kurule time tigena pray hoise gule mokha last service to khotom hoi jao aro chance na pabo hoi next year revival aibo pare tate alak kotha hobo itu karne aji itya itu last service de ishor laga angels sab jaga de corner pathaya se apni laga hat te thura flowers itu to na yeni bu tres asyo itu ke respect kurubi kon nijo laga salvation sure ase mong mai daw salvation sure no akan itya bi aiwi isor bra aigana hey apni itu wedding dress na loigana ai bole apni ke kon bra kotha koise kuju to kon bra apni ke invite kurise sob manu dress loigana aise sob manu buka dress bra aise apni to kile apni dress na loina kile aise kuju to hey youth kan pakala na thaki dei ini ka wili thakule jaga noi dei ayu apa anyu palan wele lak chinyi chi jayo kawang teni ngau me bukai nang tuisau to singon angki si bukai ani kawang tuisau hadau sing yang yeling be mai bu sing yang dau yeling ya boy anu ne meng bungia to kai teman wili pa to sing yang pai ma halana ya setangoyo phadau nang ya khong kombu kawang de phadau nang ayen khong kombu kawang de phadau sa jisu pai su ya boy eching ne mai bu to hango to regret ne meng lak hango to mong yesuelak hayang boy jisue timya yo sibu to timyang ngonang halan ngonang to the rest jisue lenglak to we nanga hangke iya to sadi mo ye ya be sadi o ye ya be mo de umpusi second question iye ide i simba to simba ya se na simba bisi paluan ni sinana now ya pui mo o ye ya be nang tau me hangke ongpu simba se nyek bu alam ni ngonang jayo sa tau me nyek bu simba jisu tuilak jengne tuilak sure sing bu jengne kasih de simba se nyek bunginang hatau kasih ya ayanya taulak ayang boy jisu teman di buah sapa to numande rapalan se yenyek hayang boy to numande simpa se nyek nang jisue ide meng palan ide tinglak palan jisu ya palan celalan
new balan teman moy lande Jisue simpa senye ke ngonang. Hadaw amay pa simpa temane yalak wongpong. Ayang boy yong esaw meng buah. Hadaw menyik pu simpa yalak nyik pu yechi. Molon de sonay ba akem pane simpa senyik punginang. Yong may bukin nyik pu kay. Kasih to. Ayang asachi. Hadaw mo me. Yenyi pu o yanang bujine iya molon de sonlak. Tau so me. Simpa na nga. Yenyi pu o ya bahangke ong busi. Hadaw tong yanggi. Hadaw kata hangi busi. Hayang boy, ihango yengaw ok pengo. First night temoy ko sinab ni kan ge. Itia monglip tau, itia change kuribi, itia repent obi kwa nuni dagi kena. Isor laga samne de khara kuri sabi itia. Apuni yad kuri sabi, imagine kuri sabi. Aji rati de itia samde, isor laga judgment osor da amni khara kuri sabi do. Isor bra, hey, itu wedding dress na lena apni ki nga ay se. To apni ki answer di bo. Bible may buwa. Hadaw isim pa hango yang au pe ngo sinang kyo. Answer na ito. Itu Lucifer bra Bible kota sop jani as day. Satan bra Bible sop jani se. Itu Bible sop jani kena. Ta itu mon change kurubel kurana itu. Mo kan laga souls. Apni laga atma. Mo laga atma hai chor kurubel tai jana as itu. Yud kan. Kunyaw balan kunyaw. Apni do ekta Bible verse jana. Itu othai loi kena defend kuri na. Pari se kena noi dei. Kunyaw balan kunyaw bude. Para nisina ek kuri na. Chapter verses iman de itu likhi ase. Itu kile. Matlab to apni accept kurana itu teaching do preaching do. Isol logo de bi bisi thaki se do na kan. Oh, yut kan. Bisi ase de aji piana pabi. Itia pi mon change wa nai kule. Opai nai. Bisi ase de. Kitia rukia se apni. Kitia time rukia se. Ihango yang au bengo. Tau fai me. Sausan palande ang pae i. Itia to action shuru is day. Action shuru is itia. Isor bai ku kuan ai tai ke. Olivi ekta group tai use kuria se. Ang pae sausan palande i. Iya I ya hai yak me sadau. Hayang I nok sâu wang nyak de nok sâu wang nyak me sip tu. May ma bu wang nyak nyo yu chi jay wa tawa. Molon de ibu cha. Molon. Hadau yenyi bu o ye ya pe pe ye wang tang ang jing sati mo me sut bu kata yak me sadau. Ya me sadau. Hayang wang nyak kan de sip tu. Itu last destination dagi sio Lucifer karni. Simba ayalan. Enaulan. Kiniga. Itiatak pi isor ke chance di boleh mona senanai. Itiatak pi abni laga mon khuli boleh mona senanai. Let no ide isor lo ai boleh. Oh, anma bisi tuk pai na sio. Atma bisi muri na sio. Abni pajaw le kun nae bo. 18 years. 18 years. Busy struggle hoise. Isor jani bole moi busy struggle hoise. Isor apni moi ke map na dibo ni. Apni moi laga pap forgive na guru gole. Moi ke morai dibi. Aji itu pulpit morabi ko na. Tumbang church laga pulpit moi kumai se oh. Kiman para abni isor karni sugupani dise. 18 noy. 24 hours. Pat pi kawale monai. Kami guru monai. Isor. Aji abni moi ke map na tibo gole. Yete morabi moi church te muri se ko na muribo. Kumai siyo mo'y 1 week iko nakaya na 24 hours mo'y fasting lo siyo. Ito pisida isora mo'y kicholay siyo. Yut kan.
Alak jaga din hoy. KBCM pulpit ti isor ba mo ko chulay siyo. Puta nila ko tan hoy. Isor laga blessing lowle. Salvation lowle. Kiman para abni sukupani pelaya se. Pelabio sukupani pelabi. Kandi boli bin na pare. Pratana bin na pare. Kitab puro bin na pare. Bible de bin na sai. Gana bin na sai. Oh kutte asyo abni laga atma do. Time joldi ayasyo. Ityabi asyo. You can. 28 years abni nimito mo sukupani disyo. Oh! Uto tinde. Apani laga pastor hong ben bra. Sika huni sina hunanay ko de KBCM youth kan. Apani nimide tise moy sukupani. Moy nimide kandanay. KBCM youth. Konyak youth nimide. 28 years struggle guru side. Ityabi guru wo. Iso ijawale. Ityabi. Apani nimide moy pratana guru se. Apani ki famna guru se youth kan. Kun ke rukiya se aji tak pi mon change noy na apani alak te jai se gole na. Oh, moy laga pas do. Heaven la rasta jaya se. Moy to taila kota huni na. Kana kuri na. Norok te moy jaya se de na jawole se de youth kan. Itu din na kanda do iku meaning no. Forever karni separate ho mo kan. Moy isol lo de pratana gura do. Oh isol. Ama baba laga sol moy ka la khole na divi. Moy laga maiki bacakan. Iki salvation TV. Mola ko kay kan. Iki salvation TV. Alak norok te say na. Moy sukupani philaw mo na de. Moy pratana gura de. Abni kan ek tin bi moy ni mi debi pratana na guru itu Quran na wala. Abni kan sob laga nam mo laga hate asde sob ka abni ke individually moy janu na pare. Holy bi itu KBCM youth register moy laga hate pa pichi de. Tisere moy abni karni sukupani do. Isor ke moy isor moy do koise. Moy do sikai se. Mo itu kawal ase. Chuti isola program ki jani. Itu revival khotom hoy na isor bra moi loi se gole. Moi loi jai se gole. Oh! KBCM youth pasela awas to khotom ho de. Aro no nibo. Moi bishi morom kuri thaga. Moi laga spiritual father. Reverend na pumoy na jai sio. Nai. Ete pucing ang asde. Bayang kung asde. Apa sa iba asde. Tay kan laga oso de kumay gana. Blessing TV mo ke. Boy side mo eh. Youth kan. Aputak yung mura. Tay na mura tinde. 1 week ahead. Oh, ang ben. Moy la time koto mo siyo. Nakure. Konyak youth kan naharai divide apni la hath rakhiya se goise de KBCM youth. KBCM Pumenok office de morning devotion de Hong bin apni la hath KBCM youth rakhiya se moi time khata hoise. Moi muru wale moi chani goisyo. Kon pravisa ho para na yo Reverend tak yung mura to. Every morning devotion na tagakan. Kung brabi mo hantay sa skotoma tikanayo. Corona tik tagatay na tayo iklamurisyo. ICU room de. Basic kandi se. Bisimon bikay se. Olivi kuja de matiwo nazani do na. Moy mon pikado na. Tayo ikla raki na. ICU room de muriwale dia. Reverend takyong karni mo bisimon bikay se. Jalalan. Itu reverend kan na muragi the blessing below biday. Tayo kan laga teaching. Tayo kan key instruction dise. Itiabi asde moy lahate. Moy laga monde itu asde. Moy laga atma itu asde. Manu laga blessing below yo. Iso laga blessing below yo.
Reverend apatinwang. Talaga usor de kumay ka na mo blessing mangisyo. Oh, ong ben. Opay nai. Ini ka hoy jaisi. Konyak laga tahu turu bide kusi. Bisi Reverend kan blessing dia garni. Tai kan la blessing loy kana. Moy laga spiritual mentor ho kan. Reverend kan. Tai kan lahat bra moy. Tai kan shop laga blessing moy loy side. KBCM youth kan. Kitia din rukiya se ho. Ek din bi अपनी ला लाइफ करनी ईश्वर के सुगुपानी दिसिना दिया नयो डेविड प्रा ईश्वर मोय लगा पाप निमिदे अपनी मोय मोराई दिबले राइट आसे ओलिबी अलप मरम गुरिबो पारबो ना नाय पिसि कांदिगना मोय लगा सुगुपानी माटी दे गिरबले ना दिबिदे ईश्वर हेवन लगा पोतल दे राखिबिदे कितिया एक दिन मोय अपनी ओसर दे आइबो Oh, Isor moy abni ke map mangina kanda moy la sugupani kuta se pisari ore gusido. Life kini wale na sugupani kamasyo. Life kini wale na mon phanga wala gyo. Life kini wo nimide na abni laga time sacrifice kuro lagyo. Ki karne kile ki kurina Bible puribyo isola kota brai hobo. Kuno ba logote defend kurula amni Bible purise ko na napuri takibi. Moy ko amni han gina. Kuno ba logote defend kurule Bible puri ase koila napuri takibi. Kusi bra jabi molo ande. Idyabi KBCM youth pastor bra ina ko se ulta na lobi dei. Morom ho bra ko ase. Kon manu lobole wala noy gina. Tai ina kole mo ina ko. Tai na kole mo ina tirawo. Itu laga perspective de amni Bible purishe kole na purai pala sidi. Hemlok lai iye molo wan tai lak. Itu moloan do sorde asyo. Aji apni murile itya pabo moloan. Itya apni murile iso loina jaise kole itya heaven pabo de bishi dur la kotha no hai. Ek second la kotha asyo. Isobra tang pemde mura tainde ekjon manu tai logote murise itu manu ke sikabole time panai olibi ki kurise jane itu jur kura manu bi isolote map mangule time panai do itia iki logo muri gena same cross de tai kan thaki gena ekta chance paise tai kotha kole Isor kita amni kingdom de pungjiwo moi ke yat kuri divide imane koisire itia to apni an karne map mangi wole bisi time ase to itia apni phal thaka time de isor logote share kurule aru bi time ase to itu manu salvation paise de cross de itia last rati hoi jay ase itu last evening de apni isor ke ki kobo Tangpem de mura manu salvation paisyo. Idia apni mon change le, apni nimide bito ase. Mola mon change le, moi nimide ito ase. Utu waiting trace na loa manu norok te halisyo. Bisi nazani libi hui jabo, jani libi hui jabo. Ikun hoy koi na taibi mo khawol haisido. Taibi fish mangsu khawol haisido. Hoy libi khawol itia nai de. Ulibi pani tak pitai khawat dia nai dei ulta pandi kena nuruk te halise itu laga pusin de apni asani ge itu laga jaga de apni asani ge wapas aibi isola osor de aibo hayang I nok so wang nyak ma sipto to sapu hayang pha ngau bu ngolak Kanda hai taki wo itu jaga de. Gusa hoi kena ki na kurina itu tat aru tat laga hala kurai huni wo. Ni cho laga mangsu debi. Cek kuru wo. Tat prabi kamuru wo. Oli bi ikun ho wo. Tai kan ni cho muri wo le mon ho wo. Oli bi na muri wo. Kile. Life pi
forever karni ase gole death be forever karni ase dei eternal life daungo kama eternal death as molon de bin namuriwo ko sidei holy bi duk pabo gusa gna tat e ala grina thagibo ki kurule na pari gna ekjun de gusa na thagibo idu jaga de apni phelai dile pc tu kaside aji wapas aibi counselor we ba ibuke 2016 January 9 de moi muriwole la death idu thakise itu laga tinde morning de isobra moi laga atma othai loise othai loigana ekta jaga de pungjise udu lucifer ke pathol othai na maribi koise moige moi laga atma uri jaina lucifer mati bhitor de thaga moi dikhise itu lucifer ke moi pathol loina edu matha de marise thik itu matha de moi pathol mari dia karni itu Lucifer gusa gana puta do mati sob putina olaina moi logote thaga manukan sob to itu mati bra bon kuri dise tangor antira ayase thunga tangor ayase moi tai khan gen na dikhi anyu kai na kandina mohan majore manubi na dikhi na awas pura eglai hoi jaise Chiso tau yan ba tau lemma engwan yangi. Awas ekta mo hunise. Agas pali sabi guse. Mo agas te saise. Agas te sada inde. Salvation rope tuita anise. Salvation laga Russia sede yanyi bu wu. Hadaw matik tau se ngawing cha tau cha engi. Tau chung ne. Wang ma bu tabu hadaw wu ma tau mam se tik yang hadaw ma tik tau. To na ya yang tau buha tau wu jame Lucifer ano ong yangi. Ayang Lucifer ajing sita be ka phe ne yong yang yong ateni ayang ate yong wo tau lak jing na e ngang yangi. Arubi mo ekta kotha ni se. Tai ke thuk mari bi ko se. Itu Lucifer ka mo thuk mari sile. Moloan de lui jaise. Moi mara thuk to tangor hawa pani hoigna itu Lucifer to orai dise. Lui jaigana tai ku chade giribo sabi gose sai na moi tai ku chade girise to last tak moi sai se sai gana apni itu ke ki dikhi ko bro moi joy dikhi ase o itu to joy ase kose itu to molo na se manu bi si bisas na kuri holy bi sai lobi apni bi ai gana sabi gona kotha huna logo achanak moi itu laga itu molon laga osore khara kuri na thagise Bisi manu kanda, bisi manu awas mo hunise. Tai kan ke mo dikiwo para nai. Oli bi molon do mo dikise atma de. Mo laga atma bra molon do dikise. Itia do apni aro agaste sabi guse. Sai sele otai loigna tangor golden gate de pungjise. Tangor gate de pungjada inde. Angels 7 June look paise mo ge atma de. Angel 7 June look pa gana do. Apni aya se tai ka look pa bi ko abra mukhan ha se de guna welcome guri gana golden gate te khara guri na thagi se. Tai kan ke saile do ekdam transparency glass ni sinai thagi se. Ice block ni sinai thagi se tai kan pet nari sob tikhi se. Litra ekta tot pi nai tai kan ke. Ekdam pure ar ekdam safa gana tai kan khara guri se. Moi khan logote follow kuribi ina guse acha koina moi khara kuri ase hat othabi guse moi hat othaise ta khan do ina urina pong jaise moi guse moi ke do apni khan lote uri bole pangka nai do moi la hat saise iku nai moi uri bole para nai guse moi khan ki guse to manibi jam kuribi guse hat othai na jam kurise othai loigana New Jerusalem Itu do New Jerusalem asde goina principal city ekta ke moi ke pungjai dise. Sob introduce guri na aina. Last day race game ekta ke moi ke buhai dise. Sabi
আপুনি নিমিতে বনা খৰটো এইটো আছে হলিবি আপুনি লা ডিউটি দিয়াটো Salvation Army Captain Bright দিবদে না কই না 7 angels হারাই যাইছে আলাগ আলাগ জায়গাতে যাইগে না তাইখান হারাই যাইছে মই একলাকে সারি দিনা মই চাই থাকিছে ওপৰ পৰা আৰু আইগে না Salvation Army Captain আইছে কই না তাইখান 3 জন 4 জন ইনা আইগে না মইকে ইদু খৰ দিছিনা দিখা নাই ইদু আপুনি লা খৰ আছে হলিবি ইতিয়া নখুলিব আপুনি কে আৰু অলপ টাইম আছে আপুনি তো वापस जाबी वापस जाए के ना मानु के तो टेस्टमनी कोविडे कोसे सुगुपानी ओलाय আছে मगे काउंसिलर डायरेक्टर ब्रा कोआनिसिना ना जानी के ना सुगुपानी ओलाय আছে ओ মই ইয়াতে ব্রা আৰু খৰাও মন নাইও পাপ লাগা জাগাতে মই আৰু যাবলে মন নাই গুছি মই কি কৈছে তো মানিবি আপনি वापस जाबी ইদু টেস্টমনি কবি কিটা টাইম পুংজিব মই আইগনা আপনি কে ওঠাই লব না গুছি কথা খতম হোৱাৰ লগে লগে মই গোল্ডেন গেট আৰু ইটো 7 angels আইগনা আৰু পুংচাই দিছে পুংচাই দিগনা আগিতে তো ফেস টু ফেস ওয়েলকাম গ্রিন না পাইছে যাবলে টাইম দে তো তাইখান সব পিমইলা পিছি দে হয় না ইটো গোল্ডেন গেট তো পার কৰিবি কোৱাবৰা মই আস্তে আস্তে পার কৰিছে কান্দি কান্দি কিনা পাইছে ওসা লাগা সুগু পানী ওলাই কিনা 2 weeks ইকু খাবলে পাৰা নাই ইকু কৰিলেবি ইন্টারেস্ট নাই উদু হেভেন লাগা খৰ ইয়াত কৰি না 2 weeks ইকু খা নাই আমাৰ বৰা কি হৈছে আপুনি তো কিতাবি না নাইও হলিবি আজি কি হৈছে গৈ না আমাৰ ইসি কোশ্চেন উঠিছে মা মই আপনি কে কইলেন না বুঝিব ইসব রায় জানি আছে গৈ না থাকি না ইতিয়া ঈশ্বৰ পৰা দিয়া গ্ৰেস লাগা সালতে মই বহে আছে কিমান সাল দিব মই নাজানি কিমান লং লাইফ থাকিব মই নাজানি হলিবি মই মৰিবলে তিনদো মই জানি 2016 January 9 de moi muro থাকিছে ইদু পিছিদে বুস্তিদে ডাঙৰ ৰিভাইভাল সিটিজেন ৰিভাইভাল লৈছে ৰিভাইভাল লোৱা টাইমতে লিমাইম সং মই এক পাৰ বি দেখা নাই কথাটো শুনি থাকে হলিবি তাইকে মই কিতাবে লোক নাপায় হলিবি উতু টাইম মই সিটিসি থাকে না আচানক মইকে বুস্তিদে ৰিভাইভাল তে যাবলে মন ওলাই যাইছে ৰেষ্টলেছ ছুটি মাগিব গলিবি না দিব মই জানি হলিবি কি নকৰি না একজন মই জানা লেকচাৰ লগতে মই বেছি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে স্যাৰ মই লা আত্মা তো ৰেষ্টলেছ আছিও মই একবাৰ বুস্তিতে যাব লাগিও গইনা থাকিছিলে আপুনি একটা কাম কৰিবি প্ৰিন্সিপাল ওচৰ যাবি মেডিকেল লিভ লা নাম দে যাবি ইনা কৈছে ইনা হোৱা ব্ৰা মই প্ৰিন্সিপাল ওচৰ যাইছে কি তো আছে মই সব কৈ দিছে মই ব্ৰা কথা খতম নহাগিদে একো নহয় ইটো ৰিভাইভাল ভাল ব্ৰা এটেন্ড কৰি না আহিবি দেই মানুহকে নকবি দেই আপুনি একলাকে দিয়া আছে গৈ না 3 days মইকে লিভ দিছে 3 days তো ৰিভাইভাল কাৰণে আছে যাবলে লা 3 পুৰিলে 4 days যাইগে না মই বুস্তি দে পুংজি না মৰ্নিং দে লিমাইম সং লগতে লোক পাবলে মই যাইছে পাছে লাগা গেট দে লিমাইম সং হাত এনেকা open arms bra এনেকা রুখি না পাইছে দূর তে টাইম মইকে দেখিছে ও ভাই মই আপনি কে রুখা আছে আইবি চলি আইবি গুছে মই লাগা গোস পাম ওলাই আছে মই তাইকে একবার বি না জানি একবার বি মই তাই লগত কথা কোৱা নাই হলিবি ভাই আপনি রুখি আছে মই আইবি মই পুংজি না তাইলা অসর পুংজিছিলে হাক করে না নাংলা খৰ দেখাবি ডাঙৰ কাম গুৰুলে আছে ঈশ্বৰবা আপনি লা খৰ যাও গনা মর্নিং চাবি না খাই না উঠি না যাইছে আন্তাসতে মই লা দিদি ব্লাইন্ড হই না থাকিছে মই না জানি ইকো বিমার বি নাই ব্লাইন্ড হই যায় গনা 1 month বি হইছে দে গয়না দিদি মই লা দিদি ডাঙৰ দিদি তো ব্লাইন্ড হই গনা থাকিছে দিদি তো খৰতে খৰাই গনা থাকিছে তো টাইম দে ঠিক চকা দে বহি গনা পাইছে ইটো আছে তো গনা লিমাইম সংব্রা দিদিলা মাথাকে মারি কিনা সাতান খিতাই না প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আমেন কুৰা ললো সুকু খুলিছে এতিয়া ভাল বাৰ দেখি আছে ঈশ্বৰ কাম কুৰা কোৱা আছে মিৰাকল ঈশ্বৰ লৈছে গলে না লাইফ যাবলে লাগাবি এক্সটেন্ড কৰিও
प्रार्थना तो तीती तो कुरिया से ओ भाई अपनी ला नाम तो चेंज कुरिया से दे क्रॉस आसे दे अपनी ला नाम तो क्रॉस आसे दे अजी ब्राह्मणी के दिया तो शिप्सी वंपेंग आसे दे कीमान तीसे ना जाने वाले भी शिप्सी वंपेंग आसे दे ईश्वर काम कुरुले दिया आसे दे अलग न कुरुबी दे ईश्वर ला तंग पेंपुकी गसे पापा निमित्ते बिशी प्रे कुरुबी दे 5 years itu dikhaya se aro bi bisi extend kuruna aro khata kuruna na jani holi bi papa nimitte 5 dikhaya se o papa garni bisi prarthana kuri de gon rakhi dise itu 5 years te papa do jaise yutkan isola kotha do na ini noi de itya bi itu heaven laga moila khor moi yat kuri ase John chapter 14 verse 1 de ase do idu John chapter 14 verse 1 de apni nimite bona khor aseo moi nimite bona khor aseo kon bisas hoigena atma de salvation loigena thake apni nimite isobra khor banai gena aseo moi idu testimony gana garni kuri dibo gona moi idu likhi na gana garni moi banai dise itu gana ekta kuru moi kola do pal no bodi Thằng mê si mê yêu mà bu chính như ngọt nàng chỉ sự tơ man chính để sẽ đừng buồn nhớ cha đồ mê ya ta pa su chính mê su giang ngọt nàng trên để ang pane benga tang me ya yang sip si pa ka wang ngot na nang asa me lam fi tang me no ku ka wa ka dong như sang si bông men me tang mo bu nang sing nang sep si hay yan tu ok la ta we nang sâu san la tang ma wong nang bu ba ka wang nang ngot na tang ma se sing bu ba pa ka wa nu ai ta khai te na me bu nang e tu man yen fa pa nang hay yan tu ok la we nang sâu san la we nang te kim la we nang mi nyo
Ông mười man sĩ. Ông bé hạt đôi chích. Mix sâu mà liê bay vậy. Ya hàm trên đời hung li bu bay nam. Ông bé hạt đôi wang tăng nọc. Đâu mix sâu mà liê vậy. Trên đời mong mày năng. Chính này hope chang ngon năng. Chính này wang tăng mà security. Bank account ni kubin na thakiwi ikun hoy. Dunia de thakiwil jaga bin na thakiwi ikun hoy. Heaven de moi laga khor ase. Ututin moi rukhi ase. Moi Bible pura pura kuan hoy. Ku kebi fit na thaga. Isor lo animide. Moi ke morom gura isobra. Atma de itu holy city de tikiwile disyo. Bishi manu holy land tour de jai. Iman pal noa jaga de jai side. Holy bi moi laga atma de pungja. Holy city explain gurile bi khotom noy. Itia bi moi la imagination. Moi laga mind de to sob ase. Likhi bi gole moi picture clear likhi dibo parbo. Apni karni bi ase de to khor aji white flower turina kiman ase. Apni nimida ase de opore buhabi. Apni kan laga hat de. Isor bra, moram bra, free of course, salvation dia, aji naloy na nazabide, aji ready na hoa manukan, ready gurubide. Kidya, ang babra itu manu, norok te halisile, gusaw ikana taibi si gusaw ise, olibi aro ola wole chance nai. Hang chingne, iman mai nyiknang. Hayang boy aching hai li. Bishi manu itu heavily la waiting the invite kuriside. Bishi manu abani karne isobra prepare kuriside. Holy bi isobra pela noy. Apani he tracing laga nayo. Moi brai yenibu trace laga nayo. Itu karne yenibu Hello trace na loa karni hai kita isyo. Aji itu salvation laga rope, salvation laga kapra, salvation laga trace. Itu pindivi ko bole mona se mo apni kan ge. Itu pindile hai. Mo khala physical death prabi life aro dibo. Spiritual death prabi uthai dibo. Mentally death olibi isobra aro revive kurubo. Mati ase o apni ge youth kan anyu abakan. Kini ka siya bani. Aji itu laga time let na guri divide. Noile to kali bishi let hoy jabo. Last pali bungja se. Worship team aro gana guru bele youth kan ready guri thakibi. Aro ama baba kan ke kowle monja do aji do youth kan Mohan ki man isolo de, moi man mangina lamba pray guru parubo. Itu yup khotam noy na last laga time ni sina kusi na jabi de morom bra. Khor pungji kina bimar ole tikta robo. Itu situation de kasi chamlo mong me nok tan lili me sanguna tam nang buyo. Ada yok pengoyama. Denyi buju me kasi nang chang advantage ya tu buyo. Kun pi last pray khotom noy na kun pi na jaw aji ate. Sa youth launching ne moy man youth alang lan ne yo patamlak. Tau yang phai me teman mo lan moy man yu ayup yang yo nok da ka iha. Tui tim ne man yu pe kalu tayan kay konyak teman atau yamay. Tau ching ne yong may saulin ne kawang de yup yang chimbua kawang de yup yang solak. Okay, haga tanlak ching ne China tam nang. Akum ne Bible verse cha to inangi. Revelation chapter 3 verse 20. I stand at the door. Apni laga door cha de moi khara kuriya se ityabi. Isor laga atma khara kuriya se. Apni ke feel kuribo de. Ityabi isor laga atma bhavna apni la osode pungchia se de. I can see the move of the wind of the Holy Spirit. Yede moi dikhia se atma laga hawa mara moi dikhia se phui no kuribi. Tayar kuribi. Aji isobra tangor kam gurubo apni ke phui khila noi de. Kiba ekta hawa apni ke ai se kole
Pui ran na lobi de kushi bra accept kurubi. Bira esre apani la mon pisari ase. I stand at the door. Moi apani la mon osore khara kurina se. If anyone hears my voice, kata ta me angawing chai bunameng kama and open the door mong chang ep kama, I will come in into him or her and eat with him. Saan hoy kata ta me mong chang epe e jingne nyui pa kama tawa I mong chang de onglak ayang I pai ha ying lak. Oi, isor, abni lagamon Peter ay gana. Iki tiner kawala ay sukuli kiman kusi kota seo. Zacchaeus laga korde iso pat kaisido. Pat ka nimide. Zacchaeus itu rati de salvation paisido. Itya isor, abni lagamon Peter de tiner kawale mona se koise. Kon isor ke mon kulibo. Aibi isor logote mon kulibo. Aro. He or she will be with me. Ek par isor abni la monda aigana. Apni logo de khalo share kuri se gole. Itya moi tai nimi de hobo. Itya moi tai nimi de ase gose. Isola promise kitya bi fail no ide. Itya bi lobi de. Youth executive lan, president alang lan. Advisory board. Hem lokat teman ito mayong kay. Ado hem lok yang teya youth lan de teman moi man palak. Worship team ma changa tok phai mayong ko to hi pak ya pha. Teman jelalan de moi man paunang. Teya kawang ngaw to sonang buyo. Kawang ngaw so bu. Teya ninok haim lan yenang ya boy anyu apa nang ya to. Kawang yak me Holy Bible. A new Bible scripture. Lai ma pangonang gi. Nang tamya yo sa to pangonang gi. To palak kay sa. O yan na yalak kay. Hadaw lan yalak. Jalalan. Bible lepwa theology puru wale bishi olawo. Aro Bible scripture. Scholar libi, scholar do libi, business do libi. Bible scripture do apni kuch jaga de thaki tare jaga de puru parwo. Itu matlab asre. Kuch jaga thaki libi apni isor kam kuribo. Itu la matlab ase. Bible la kotha likha kitab iman digna ase. Pota se de phak kuribo mo eda. Itu moi man phak kurule. Itu kan ke moi ke motop kuribi kona mata ase moi do. Moi a time de president kurina taka oche yanwang ase. Aro ache pangsing ase. Itu tuita laga time de moi executive hoy na aise. Tai kan ruka biside moi ke punctual moi jana nai. Isor bra aro moi ke punctual dise. Moi pungcha dai ne brother na nyai president agise. Moi jun kurise. Itu pichide pangdai thagise yete ase aji. Pangdai moi jun kurise. Koto moise singye moi jun kurise. Koto moise nyaing moi jun kurise. Koto moise etia nyampo moi jun ase. Moi laga time de. Moi a time de kimanjun leadership turina aise. Sop ase aji yete. Tai kan moi ke modap TV. Isor laga nam de. Youth kan ke blessing tibo de ko na mata ase de moi to khando. Aji blessing tibo. Khichara no bo sop lobi. Lobi. Bible puri bole khan bi lobi. Mohin gana kurise yup kurise gol khatam hoy jawale ase de. Itu aji do moi pusung rati apni ki iman mati se a nai aji do map TV. Kiman jun theology puru mon ase itu khane matibo moi aji do. Sop ke na dibo. Apni kan nijor commitment lobi. Kutte boy itu jagate apni isolo de kotha kurbe aji do. Alde call aro na kurbo. Except theology puri bole khan. Moi la tangpem moi ta khan ke dibo mon ase. Moi laga isor ta khan la te moi dibo mon ase. Isor bra moi ke dia Bible hand over kuro mon ase moi theology puri bole khan. Aro apni khan PC phal isor bra bless kurina tangor hobole ase. Youth kan bishi ase. Itia moi khushi bado. Moi laga youth choir de buhi kena taga khan officer bishi hoise. Theologian moi bra bi tangor master degree loi khotom wa bishi ase de. KBCM youth kan. Itia pi puri kena bi aro bishi ase de. Interview lo atinde. Interview port bra. Apani KBCM ni de ki development anibo koise. Moi koise moi development karni an hoy. Development moi iku guruon na parbo. Hoy iso bra moi man kurile moi kuribo. Hoy libi moi do soul winning da aya se de koise. Itu karni fail ho ase to moi. Moi jani do. Moi ekla
Development do aji dikhibo kali khotom hobo. Soul win hoado forever karne ase. Moi nimite nohoy. Ishor nimite aji apni khala atma ishor sorde dibo mon ase. Yede Purana president kan tai khala hat pra blessing bilobi. Itia president thaga office bearers la blessing bilobi. Dibo moi kan oli bi lobo na lobo. Apni khushi ase de. Moi soul winning ministry de moi ahe ase. Itu karne ishor pra bishi kam kura itia Kim Manjun moi laga under the thaga youth choir bra first time they start hoy kana thaga khan jai kana ida master degree khotom hoina a khan mu khan lote sau san kurina bi bishi ase aro alak field de women leader ho khan bi bishi ase youth passe ho bi bishi ase tai khan moi bra tangor hoina passe ho khan bi aro ase mu khushi pai moi bra sika moi opor jai se kole mu khushi pai aji youth khan moi do susoi kurina jawole ase iso laga kotha moi ki koi ase ituhe ase moi holi bi apni tu grow kuribi uthibi tangor level tu uthibi sit tangor lobi iso laga blessing lobi de aji mogan kotha bra dibole ase apni khan kena hatte itu kuren not noi apni bless kuri dibi de blessing tu phak kuribi de koise moga atma bra itu dibole kura ase itu apni loile kam ase net exam clear hoina tha yete boina ase de 3 June apni karni itu hosa laga ishor brai apni ke bless kura jaga ase de arrow mark tigna ase apni laga resolve apni laga row number 3 June laga row number de ishor bra direction mark tigna ase itu matlab to aji apni ola itu sari tigna alak pisari le na paure itu apni ke dia ase 3 June net exam clear hoina thaka pachakhan 3 June karni itu ishor bra choose kura rasta paise de thanks dilobi ishor ge aro bishi tangor blessing ai bole ase kana nogura gi de ishor bra ki promise kurise itu dise January mogan pray and fasting loise itu time de ishor bra football ekta dise youth kan moi koise na ama baba thaka nai koise na ko nai moi hosa laga hoa bra testimony ko ase de international players ekta ho de football kun football ke interest pai khara kuribi gosi to khara kurina pray kurisi de aji football star wangcham gosi na tanai manu tigna ase de isobra KPCM karni bless kuran hoi de yedi jama kuril whole entire konyak ase de alak busti sob jama kurina mohan KPCM bona ase KPCM koina mohan ekla ke blessing pawlen hoi Kim Anjun yede Baptist membership noy kana bi aise apni bi lobi aji pabo apni bi konyak youth karni blessing do moi mangi kana ase ishor ke aji lobi itu kora mohan ekta kana gurubo itu pichide mohan pratana gurubo itu pichide last wala do mohan sob pra moi man mangi na pray guru tui par pray gurubo mohan aji itu karne itia laga pray to khotom hoisini bhavna na gurbi yo ayang auhio tayan tea jingmai lamlinga kasi toiling ko may lagyang okay me yop ngo ande plus tayong adawa Kristan yung ngong lam yichi
yong atan gay yang haka yong gay tahu itu face meng bulan tahu face meng bulan se haka lain jam linggai sa ba yu idia ko anisina itu revival de moi laga life isor ke moi dibo tai bra moi ke life dise moi laga life isor ke dibo moi theology ni mi de isolo de moi tang pem bukiwo ko manu kunuba thagile ekjon olibi ko noi duijon olibi ko noi yede aibi tai khan ai thaga time de kunuba advisory board youth president alanglan anyo youth director alanglan numan masubu ne mengkama chingmai lamlenga numan sut punyoy me chamayong kai chalalan de moi man pha tia theology purubole hey sorom no grubi dei utu tin dena isor bra manu laga osora apni confess krishna moi bi heaven de apni nimide moi khara grubo ko na se de isor bra phui hoy kana na thakibi aibi de aji isor laga blessing lobi theology karni ne dusra noy theology purubole kon monjo ase o teri hobo pare holy bi apni laga atma de theology karni kotha kurise itu revival te hole aibi apni financial duk bisi thaki holy monduk no grubi de isor do dukya isor noy moi ke pala isor pra paliwo chiria khantak to chiria gan ke storehouse nai holy bi pali kana ase ani to chiria bra bisi tangor noy ni koina ase de isor bra family duk bisi thakiwo apni family first noy de isor first ase apni khara grubi apni khara gurile isor apni la family de kam grubo bisi jun bra moi ke koi kana ase pacha khan loi kana amni kutte jabole ase ke bcm de iman lamba sal kam guri kana apni iku mati bi lo nai jaga bi nai apni kutte jabo bisi hudi moi tai khan ke koi isor bra moi karne jaga prepare guri kana ase moi phoi nai itia pacha ama khan loi na moi kutte jabo itu bi isor bra kobo family first noi de isor first ase aji apni bra lobi tigonlan chingmai lamlinga taulan de ticket na mengai sosa nyulano pai gai kongsulelan no man pangnya ta lei gayo yutkan phui na guri de lobi de itia pi lobi de itia yede tangor khan bra ki blessing release kuribo isor laga nam de to blessing release kuribo receive kuribi yutkan sob khara kuribo kiman yut ase khara kuribi hat othabi isor ke mangibi apni ki mangi bole mon ase mangibi de aro ama baba khan pacha khan revival de 10 crore para nai moi ai kana ase ko ama bi khara grubi papa bi khara grubi pacha khan revival de 10 nagura khan ama baba khara grubi aro online de sai thaga manu khan 3 jon apni laga nbsc result phal olabo de apni ke ko dimapur de ase dimapur de itia online de sai ase apni karni isor bra rasta khuli kana ase de pratana kuribi media de kiman itia itu online de sai ase bless kuribi apni gange india de bangalore de aro delhi de bombay de kolkata kiman jun out of nagaland de out of montown de ase apni gange bless kuribi aji receive kuribi de nijor karni lobi so manu itu youth kan ek chun bi harawale na dibi isor soda aibole dibi aro blessing time ki mangula ase itu dibi itu receive kuro dibi ko na mo khan ekilot pray kuro aro youth kan moi ga dibi naga pratana kurbi dei lobi dei mo khan bra yede khara kura youth porna lan mo khan bra do dibi tai khan ke blessing na mo khan karni pray na kuro mo khan tai khan ke blessing dibi dei youth khan ke blessing dibi ekilote pratana kuro oh hallelujah hallelujah hallelujah
Giêsu phải đại là cả thương như ông nhang Giêsu phải đại là cả thương như ông nhang Giêsu phải đại là lời em nhìn cả thương như ông nhang Giêsu phải đại là cả thương như ông nhang Giêsu phải đại là cả thương như ông nhang Giêsu phải đại là lời em nhìn lời em nhìn You take the whole world but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. No turning back. And I surrender. And I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all, and I surrender Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus na nga. Nangalan ng aking anak. Yung buhausin mo ng King. Oh, ng kaumalo. Hallelujah, Papa. Hallelujah, Jesus. There's a blessing in the name of Jesus. Let's all sing together this song. There's a blessing in the name of Jesus. And receive your blessing tonight. This is a time. This is a time, this hour that you need to meet with Jesus. Jesus is waiting for you with open arms. Nobody can stop you if you repent from your sins. Salvation is sure for you tonight. Receive your salvation. Sing it together and receive your blessing. There is blessing in the name of Jesus. Hallelujah. Break every chain, break every chain, break every chain.
break every chain, Hallelujah. break every chain, break every Receive chain. your blessing. There is blessing in the name of Jesus. There is blessing in the name of Jesus. There is blessing in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain. There is healing in the name of Jesus. 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 Break every chain, 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 break every chain. There is freedom in the name of Jesus. 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 Break every chain, 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 break every chain. There is power, power in the name of Jesus. There is power, power in the name of Jesus. There is freedom, freedom in the name of Jesus. There is healing, healing in the name of Jesus. And there is blessing, blessing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. You break every chain, break every chain, break every chain. You break every chain, break every chain, break every chain. There is freedom in the name of Jesus. There is freedom in the name of Jesus. There is freedom in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Senang song da payaboy. Oy lan moy man ya yi na tapa. Ewi o ken ya na tata. Jiso nang moy man pabu chine minyong pabu ay. Ang sene uban nang moy man chalalan yak the father ge. Hado kasi aku ya na tata. Ngai ni
iman yoy lam de yan lak ngonang apa kawang iban pa ng KMCO ayang alang anulam nyo mat kem na tatam jiso nang sepsie kunyak jalalan kibisiam yutlan kong ko bumoy man tambase jiso men ma moy man tamayo puy tolana sa upan ng mga iyo amen Yu balan no kong ko buyong kay teman kawang te moy man yu payan lak yo so chang ma moy lan yong kay Ado revival ya tam lak jine kasye nang chang wiyok hok yang gi Ado tai tam kungwang buwe chamse kasye ete loy ado ye ya lak jing ne tak ameng cha fa yang gi Ado pum melat tak yang lohi bu yamay be pa yang gi Anyo ado revival ya awang do tak may anyu de ano tak na tam yang gi chaki gi bu sa recover ne fully recover man meng ba anyu ka ngonang okay anyu jing no yok kay anyo hado kasi now tambu kawang te minyong pai moy man yu te man kay yo payan lak moy lan yong ha moy lan yong kay sa ba chin lo bu moy man yu kay yo chin lo bu ma ang pa kawang hangiling ne tambu ya bai hado kawang jing ne ngolak do kay hado ayen chin kawang te chin yu oh yo li ne ya tambe Aiwang Platinum Jubilee. Mong may sengoy na tambase. Teman moy lan ayan chin yu Moy man hado ayan moy man yu Cham sa iyo biyang hado ma revival to isobo ng oha. Cham sa iyo ba? Chow ba kawang? Nang damin yung baboy. Hado kasi de. Jiso min man nawatan nang. Hado jiso nang obyang jiso nang damin yung baboy. Awang yang yatang moy se o upan ang woy tam minyong ayang kawang nang oktegi. Minyong nga pa nang nang teman woy nang teman chonfa nang teman moy man nang teman yung ayan chin yakay o nang moy man ngan yu nang nang yak de sumat nang teman yung pa yu upa awang na ayan na may yakay ayang ano po ba kawang ang sine yoy na subuwag mo yoy jine moy man yu yabay apa nang daw moy man na tamba ayang ito ba de yapi ba kawang na nang sisome pagsome chindali mo lakay pa daw yalan chinde nang sisome kada cha noy nung ba chin sa mo po na men ba chin pa tamba sin nung ba yan ibu taw ang onang wala na sa chinde nang tiyo po yan ibu man daw ko usin mo nang uba libu matanya gyo ayang boy kawang nang yayang sipsimen pa oh ba accident matanya gyo ayang boy apa nang pongchang po nang yamlak juday patong si hallelujah abang kawan lupa revival ay deme saya nang obyang gi lupa tayo dem yayaok lang ne kasi ay nang chang tokpo bayang gi ayang boy apa nang obyang gi ang dami yung baboy yan wang dang kawan adaw boy man jade yapiba kawan hallelujah wang dang kawan namin kaya nga yalap pa na wang dang tawo epe kunyak adalan ko na boy lalo na mo imanso na tampa hallelujah hallelujah Jesus pa mong buki at Joja yun. Kaya nga nang alam ko ba? Yung kan ba kawang, the church moves because of your hands. Hallelujah wang dang kawang. Nang yaha chow angan wong tuiling bujine kawang nang damen yung bufana. Hado revival tayo na mayong me. Oyen ocean de kawang nang touch na mayang yang ye. No turning back, no turning back. We have decided to follow Jesus.
hado commitment dedication pay yelak pa phan pha boy anye na theology nya ulak ching na na silan ma bu ngai dam yang gi hallelujah wang dang ka wang nang men yong boy hayang anye ne yanyi ba jisu krista tang be madak pu epu eli bu mang tau ba yop nok khim jing da ya ba ya hawan de o wang dang ka wang anye ne theology nya ulak lan da pha bu cross o wang dang ka wang hayang theology nya bulan tu man da pha bu cross hayang Christian land tu man da pha bu nang tang bem se KBCM da pha bu ado cross ka wang nang da ating lak boy anye mong jong ating lak na dam pha anu ka si dok pu ma yai ne da dam nang sau san ba anye hong ban da ka wang nang moi man dam do I family da moi man dam do hayang nang wong pong ma yalak pa nang yang nang ngo ne chon do hayang naw ya naw silan hang sine dia da ngoi se om hayang anu mo bu mong lepang ye kawang nang moi man dam do hayang wang dang kawang iman yen me dolo mai bu pai na dam do mong hem bo la yen dam do hayang salvation tau de ge se kawang nang da minyong pa bu pai hado revival daidam samai bu ba ma so dam bu ba yong wan ba kawang nang minyong nang hayang ngai ni mande hayang hado mu Christian ka dalan to man da dok pu haula hado temptation me ye ye be wang dang de ngoyok lak sing ne se wang dang ka wang nang mu bu wong pha ge sa tui so lili so dam bu minyong pha boy yo nok te la yin dam pa nyam bu ba yi chi mong hem bai hayang wang dang ka wang nang mu bu mohiman wang ngai bai hayang nok sama hado wan dik palak hayang ado ba wan dik ma atai ne ta dam pa yanyi ba chi so krista men me wang dang ka wang nang minyong dai dam so dam bu minyong pa ngai wang bu sa ki bu youth revival dai dam moi lan hawok lak sing ne nang chin la lan do chin ba dam pa new ba lan do chin ba dam pa hayang nang yalak pa chon bu ngo pa wang dang ka wang nang minyong yo poi to lan so pa nang men nang mong ai yeu amen Teman taitim sonang sayan buoklak kawang chingmay yayan si yang Jisu Krista numan bay chin de ngosi.
thơm pha chỉ chiến thơm